master baker lah. Alah. Si produk ni nampak memang hotel style lah Ya, Explain betul. sikit. Okey, ini bread kita semua buat sendiri. Kita buat pakai starter sendiri je. Okey. Starter kita bela sendiri. Okey. So starter kita dapat daripada KL 100 years. Okey. 100 tahun. Wow. So kita bela starter tu dan ini hasil dia. Semua kita pakai starter je. Kita pakai starter. This is our bread, this is our papasan, this is a walnut, Canberra walnut, this is a mixed green cake bread, and this is a PAC, penal chocolate, and this is a bra. This nice futon besar Besar je. Okay guys, Besar kalau you people nak rasa a real hotel, real 5-star standard, inilah tempat dia. Kalau mana orang Johor kan nak rasa the real pastry, the real roti, di tempat dia. The good roti tu dia mesti heavy, dia bukan ringan. Okay. Dan sekarang ni the good croissant ni, see, dia very crispy, tengok. Okay. Dan good croissant ni kita cuma makan dengan mentega lah, butter. Kita put butter sini and petis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa very crispy, a real mixed butter, right? Very nice sekali. Dah. Thank you. Dah. Terima kasih. So ini apa dia, Dek? Itu walnut. Right, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kena coffee latte, kena cappuccino, memang dia rasa La Bamba Chicago Milano. Okey, Syed Kadir. La Ini yang Bamba Chicago Chicago Milano. Milano. Apa bang yang boleh recommend lagi? Apa yang nak cerita kat sini? Apa Okey. yang ada? Dekat ke kamera, pergi muka dekat. Okey, terima kasih Chef Sabri yang datang jumpa kawan lama dah 20 tahun tak jumpa. Serahkan seperjuangan dengan saya. Terima kasih alhamdulillah. So produk kita kebanyakan pastry and bakery ya. Pastry-nya banyak croissant, Danish, international 5 star. And kita hantar ke B2B juga. Dan kita ada pastry, kita ada whole cake, kita ada slice cake, all the cake kita hantar. Even the outlet kita Exchange Coffee, kalau tuan pergi Exchange Coffee, this is our branch. Chef Sabri La Bamba Chicago Milano.